The kaupapa, the 4 strategic pou for the Runanga, creating educational opportunities, developing business opportunities, making employment opportunities, and bringing people home to Te Papakainga. Ko te hitori o te runanga nei. This group has generally been organised by the rangatahi, but this year the kaumātua have taken back the power. Since they've taken control, the group is back on stage after being absent for the past 5 years. Their tutors, Auntie Hiniare Dakin, Uncle Charles Crofts, the hapu is thrilled to be here and want to pay homage to the Haukainga for hosting this year's Hui a Iwi. Kia ora, Tina. Tihei Mauriora. Anei o mātou mihi ki tā Haukainga, e whangatia mātou mō tēnei hui a tau, nō reira e nā iwi e rua. Nā runanga o te wahi a tāhua nei, kei te mihi. Anei te hapu o kouta whanaunga no Kaukaurata, anei Kaukaurata. Ko te waita tuatahi, e pāna tā mātou wahine araki a tū te huriwa. Muri tērā tētai waita o te hahi ātana. Muri tērā he waita whakamutunga. Ai, kua kitea mātou, he maha nā tamariki, he tēne wā maria mātou. Huri hau, ki te reo tōroa, Uncle Charles also sends his apologies, can't be here today, but we know deep down in spirit is here with us, Mr. Charles Crofts. Kia ora koutou.